تماشاوان شال پریز سلام و رس نهاز ل پاریزگاه دوهو که موکی آشکرا کو بهای غازی و آری بر بلندبون بویا جوه پاریزگاه دا با زانیاری زیاده تر مدویتن گل نان پیشه که باقم کات حکتو بری زحمت نبیتن عبدم تباش بیتن و مدویتن کابزانم کان دنها دا بهای آریب چند ندوه که دا بری نو کیم چندیت کرن و کب چندیت کرن بله مشاكل خيرات نات كم خيراتم بله نوكا تقريبا 23 هكا و 22 هكا حتى 25 هكا بس نوكا تقريبا 36 هكا و ماي هاتي بس قلت واجبا بيت دب چلاب و هین وکی نان پیش حتی نو که و نان خوب بچیک نکریش بر بلند بنا بهای آریان کمتر لی نکری نو کب چندی هزار فروشن بری نو کب چندی و نو کب چندی نه بله نوكا ما هر 8000 بون و نوكا جي هر 8000 بس نو صارفيت دي في سعره بجا مثلا كان جركي بتشي كان وزدي بنا خارها تاثير المواطنيه تاثير في مواطني كابيتن بجا مدفت حكمت بما يعني وزني تخصيص كات اون كيم كاين بس كيم كاين جي هر بفرناتي نو صارفيتن بيتن هما يعني ريكاك بما بيتا هكذا بيجي بما ريكا شارك بين يون حكمت هاري كاريامات كتن و وقال قائمو اللجنه قائمو قاميه یان پارێزگار وچه آقابتون نکره که دیفتون نکه بو بهای آری بکتن باركا فرناتشا بله كون بونك يعني كربو كون ببون سيرفي صعباتي بس ايش تو جواب نداينا ما بجا احتمال حتى خوليك طبعا اوجي كاد قايم مقام چه بيجد محافظه ده چه بيجد دي چه قرار داري خن بفرناتشا دي وزن بتشيك تربيت دي نون جران تربيتن اما ايش تنظاني بصعباتي داخوازی و چیش حکومت هینا که داخوازی که بیتون وکی همی فرن پارێزگار بو که والله داخوازيامه همي نامبيجيا اوه يعني ار ارزان بيت دا تخيرا هولاتي جدا چونكه که آری گران بيت اما هكود بجين ضرر مد هولاتيه نه کسی دیه همه هولاتي هر ازمتوی دیه اما هكا گران بيتن اما هر ضرر الماء من التاوي دي واما ابا بس هكا هاري كاري هبيتش حكمته بجا چت باري غازي دابيت يعني آري دابيتن يعني هر شولكي دابيتن دي اكود بيجن ام جي وزني نا بچيك كاين ونا جراند فروشي دي بهولاتي جي چتر بيتوصا اكا اف سعره وصا بردوام بيتيت آري روش دي روش كو بلنتر ري بيته كرن و چه حل وجد بيتن يعني هين چت كان بردوام فروشن يعني جي دي دايخن ودي هكا وصا وحكمت جي تشبو مناكر مجبورين هما دايخين فرنا چونك هكا خسارتيها اما هكا هر خسارتيها هما دي المال بين ودي فرنا عزل كاين چونك نو صارفت مثلا هكا تسبيد حطي فاري بهافير الشور كي خسارتي بيت هما نا لازم هما دي عزل كاين چونك هكا تو جرانج كي بار كانو كاتو جران كي احتمال حكمت قابل ناكد كنو كي بهاي جران كي اون وزدي بنيا خار احتمال دي فرنا عزل كاتو دي غرامي دان تسرو یا باشینا مثلا بجید بهای آری گران بوی غازا گرانه دا پیچه که آسان کاری ها بکن دا بشن شور کن اونی نه اما دراز فرن عزل کن و جمع بری هم خسارت بنا فرن عزل کن اما هم دا عزل کن چطره شنا بخسارت شول کن طبعا ناصر تسبيده حطي فاري بيافيري وهم خساره جيب تشابه چه فرناتیه دای خستن دو که دا که هاجی هبیتن خود فرنال دو که مهاجرین هاد بیتا دای خستن چونکی هندک هکر پیچینه بیت نو که همه عزل کن ما هاجيها قال لك فرنا هدي هم عزلت كان چونكي ما ده هكا خسارتي تشو كده ما ده عزل كان بس كو حكمتي ده خصبت ما هاجي بس يبيتشنا بيت خسارتها طبعا طبيعي هم فرنا عزل كان نا جاي قاصن ده بخدمتهم اواج تاثير الهولاتيه ده هر جرك كفرنا كات عزل كان طبعا دي الفرنا دي بيتا خبصاتر بتر خبصات بتر تشي بيتن ودلوي دامي هم ده بيتا ازمانيش جبلی بهای آری وکی دیبین کو بهای غازی یعنی لدوه گران بویا او چند تاثیر کریه است بله بهای غازی بری نو که 300 تشتکا لیتر نو که لیتر غازی یا باید 500 یعنی هر لیتر که 200 دینار چونه سه یعنی که بس غازی و آری هم حساب کنید فرنچی خسارته اوش بی بو ایجار و آب و کارب و عامل و وجا ضاربات و خرج بلیده اما بس اگه آری حساب که و غازه خودان دی بی حقیق خسارت
تد به چی بیجی؟ وجه هک حکمت هکر حکمت تاریکاریه که با نام پیجی عام بکد وجه چت باره غازی دا بی تاریکاری بکد یان آری دا یعنی پیچه که سر حولاتی مجی کمتر لبیتن دا ام جیبشین بهای هر وکی خوب فروشین گران جی نکن وزنی جی کم نکن و ده چطور بیت بو مهمی بله اوه باشه جوان زانیاری آبون سر بلندبون بهای غازه و بهای آری کل پارێزگاها دوهۆکێ دا کو وەکی نانپێشێکی دەبێژیتن کو گەلک یعنی زەرەر گەهاندی ئەوان سەر vê rewşêdewan jî daxwaz ji hikûmetê dikin ku bihaya arî dîvçûnekê bû bihêtekirin ku kemtir lê bihêtekirin çunkî bû yekê ku wan dukana xwe yan firna xwe da neêxin çunkî heke wisa berdewam bîtin eger bi egerekî zor gelek firin li parêzgeha dihokê dihête dayê xiste.